Serta lomba pidato bahasa Madura akan kami mulai kembali dan bersiap untuk peserta nomor 23, mohon bersiap terlebih dahulu. Panitia siap? Anto, soundnya siap toh? Siap, oke? Yes. Kami panggil peserta dengan nomor undian 23. Atas nama M. Badruz Zaman. Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semulja sataja juriat tuan pidato, sataja rabu seponom. Tada okara se paling epas, se bisa mekele okara bersama motor dalam ngabiti ator. Kacabana keajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala, se ampun tak kebilang benya epon aparing kapungan tor kanisran. Mongku abdina sareng panjenengan sataja, kantos abdina sareng panjenengan sataja bisa apa pangki ika dinto kelaban kabadaan sesae. Dalam lalampan atuan pidato sebadaaki sareng Dinas Kabudayaan sareng Pariwisata Kabupaten Bengkalan. Para bapak sareng ibu sebadamulja, abdi ya torakina ayare semangken engki kak dinto pidato seabul ompul merte budaja matura budaja matura benyak samangken ampon kalompat budaja luar semarosak tengka ben pikirana ngangoteun melana kewajiban abdina sareng panjenengan sataja panekah masakan tengka ben tareka budaja matura nyopre eka ate ben eka daging sareng sataja ngangoteun tentona budaja se bagus engki paneka budaja se bisa nampi ayam bentaran temah kaodien manabi budaja se marosak langkong saya paelang budaja se rosak contohipun carok alarok bekal tesarok rogi tak bekal oleh keuntungan ben kenyamanan sebeda pikiran panas ngeras-ngas bekal yang kole carok de anak ben belana seumurah seberinto juga budaja nyabung ajam kalaben taro sepacet eka tero ngak ngengai ring nyabung ajam tak bekal ontong sekabutok tapi hendak bendiste amarga menang taro bekal nyarih taro serajaan ben saterusnya bekal ketakian kalaban pangarap ontong tapi butong satejerabu sebadebar juga ngerek arang sarang melangkeng budaja matura akatui budaja peburuhan becek mengku dak sataja makar sare matura kerana seka dinto pemator beten kaula pangarap dadi pangonengan dak sataja ngangoteun ka beluto melekula melekacepot ka bilopora saka dinto pidato beten kaula salalopot nyoona sepora ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu atau peserta mungkin pindah ke tengah Bu, pindah ke tengah. Biar enggak kena hujan, pindah di tengah aja Bu. Di tengah ada tempat kosong.
Demikian penampilan dengan nomor undi 23. Dengan catatan 3 menit 41 detik. Untuk nomor urut selanjutnya kami panggil nomor 24 atas nama Siti Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri sesangat peten kaulah amal jaaki. Sareng satajah para rabu sesangat peten kaulah hormati. Dalam kesempatan semakin kadinto ngereng kaulah sareng pancenengan satajah pada amu cocokor da ajunan semaha kobasa. Sikadimah ampon apareng pan saponapan kanikmatan. Otama epon nikmat sehat iman tor Islam. Saengke esat mangken bisa apangki kenangan kadinto si insyaallah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu malar mokah tetap tomepa de ajunan epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sepetan kaulah amal jaaki. Dalam hal kadinta petan kaulah bati ngatorakinah keputajaan matura engki kadinta ta'ata. Ta'ata kadinta arap akih lalampaan silaturahmi sebadah matura. Badana kadinto keangkui mesekan tor ajagah kakarabatan mengku orang matura. Otama epon sebadah emanca. Bada epon ta'ata kadinto akatui tacuan keangkui makompol obang sepetiah remo. Compo otabah langker ben lain epon. Obang seesaba otaba eparengaki ke orang senar kremo kadinto yang kep otang. Teti manabi orang lain ngereng kompolan kadinto narek kremo laju nyaor. Biasa epon atat ta'ata kadinto arap aki sitong kewajiban mengku ka kompolan epon orang matura sebadah eluar matura. Dalam papangkian kadinto satajanah orang serapu bektoh ta'ata kadinto nyaba obang sebanyak epon tak pada. Keangkui dasa keakungan remo. Tor catat dalam buku. Para rapu sepetan kaulah amal jaaki. Perloh ekonomi cukan maturah kadinto beda orang kalaban seputan orang belater. Sekadimah orang kadinto sayangkep sesepo ban akatuan pangaro ka orang banyak. Dalam atat matura orang kadinto sangat hormati tor katako sareng orang lain. Saengka dalam badanah ta'ata kadinto sangat pangaro ka orang serapu. Pangkasan pamator kadinto batan kaulah bati ngator rakinah badanah ta'ata kadinto selain keangku silaturahmi masakan tor ajagah kakarabatan juga keangku makopol obang dari orang sengereng kompolan kadinto.
para rabu sebutan kaulah amul jaaki. Dari kadinto ngereng kaulah sarang panjenengan setaja otama epon ngangodadan. Sopaja pada arang sarang ngalastariaki budaja sebadah ematurah ka into. Sakadinto pemator dari budan kaula korang langkong epon nyoan separa. Kata se nyari kerang maleh kangkong kebila pora manabi beda sekorang budan kaula nyoan separa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan nomor undi 24. Dengan catatan waktu 4 menit 59 detik. Untuk nomor peserta selanjutnya kami panggil nomor undi 25. Atas nama Soraya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebadan kaulah muljaaki desdajenah dewan juri sareng dewan guru. Sebadan kaulah ta'zimi desdajenah panitia seampun ngabadaaki acara nang siang aremangken. Bentak lo pacukan dek sedaja cakan cas senasib seperjuangan sebadan kaulah cintai ben sayangi. Para rabu sepada mulja nyireng badan kaulah ben panjenengan sedaja amoci sokor dek kajunan epon Allah sikak dimah Allah ampun ampareng rahmat ben nikmat epon sehingga badan kaulah ben panjenengan sedaja bisa aki pangki nengkak dintoh tempat seinsyaallah penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam muka-muka tetap kator dan selera epon semulja Nabiullah Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikak dimah beliau ampun ngangkis badan kaulah ben panjenengan sedaja dari alam sepeteng ajelimutan de alam seterang benderang. Setak lain bentak lopot engki kak dintoh dinul Islam. Para rabu sepada mulja nang siang mangken kak dintoh badan kaulah pedi nyampaiakina pidato tentang budaya lokal. Panapah budaya lokal kak dintoh? Budaya lokal engki kak dintoh warisan sesangat arga saitinain sarang reng sepolang benah. Budaya lokal kak dintoh beni kuncoma sekater adat ben tradisi. Namun aropa aki identitas sing apida aki ben ngargai dak perbedaan na masyarakat. Dalam budaya lokal kak dintoh ngantuk nilai-nilai leluhur seperti pedoman odi bagi masyarakat. Madura khusus epon nang Bangkalan searopa aki sitong pulau sisoki kalaban budaya ben tradisi. Budaya lokal Bangkalan beni kuncoma sekater cerita ben adat. Namun aropa aki identitas sing apida aki ben ngargai dak perbedaan na masyarakat. Salah setongan nilai sepaling etengale dari budaya lokal Bangkalan engki kak dintoh semangat ben kebengalan para reng sepo lam benang. Nilai-nilai akati, kebengalan, ketangguhan, ben cucur, ampon etanem kuat dalam jiwa masyarakat Bangkalan. Kala ben tradisi akati, keraban sapeh, ben pencak silat, masyarakat Bangkalan ampon ngaceri bedan kaulah ben panjenengan sedaja de arte sejati dalam semangat juang ben kebengalan dalam menghadapi tantangan odi.
Nilai songosong kadinto aropa aki salah situnga warisan sesangat nyata sampai saat mangken. Sika adimah nilai songosong kadinto ampon ngajari pedan kaulah ben panjenengan sedaja dek penting kerjasama to bento situng sarang selaina bencukan rasa kebersamaan. Selain nilai songosong, nilai hormat dareng sepo dua benda reng sesepo juga aropa aki nilai sepaling penting dalam budaya lokal. Sika adimah ngormati dareng sepo dua beni kuncoma nutuaki sikap hormat ben sopan. Namun juga aropa aki bentuk pengakuan atas pengalaman ben kebijaksanaan beliau. Dari beliau bedan kaulah ben panjenengan sedaja ajar tentang odi. Benda beliau bedan kaulah ben panjenengan sedaja awatang odi. Para rabu sepada mulja ajagah ben alestariaki budaya lokal beni tugas si kempang. Milana dari Kak Dinto nyireng bedan kaulah ben panjenengan sedaja cek sampai putus asa dalam ajagah ben alestariaki budaya lokal. Milana dari Kak Dinto nyireng bedan kaulah ben panjenengan sedaja ngudi nilai-nilai Kak Dinto nengko odian Raisa Ariana. Ben ngireng bedan kaulah ben panjenengan sedaja atau yakina budaya lokal Kak Dinto dak pondasi sekuat. Sebab kalau ben Kak Dinto bedan kaulah ben panjenengan sedaja beni kuncoma ajagah ben alestariaki budaya lokal. Namun bedan kaulah ben panjenengan sedaja atau tiaki masa depan selangkong saya dak generasi sepekal datang. Para rabu sepada mulja cokopkan Kak Ginto bisa us pemator bedan kaulah selalu petah beni kuncoma nyuun namun mikola sepora. Ben muka-muka pemator bedan kaulah bisa manfaat dak bedan kaulah benda panjenengan sedaja. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan peserta nomor urut 25. Dengan catatan waktu 5 menit 30 detik. Untuk peserta selanjutnya, kami panggil nomor undi 26. Atas nama Muhammad Raihan Azizkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saabdina Amol Jaki, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Bapak Ahmad Faji, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Saabdina Amol Jaki, Satejana Dewan Juri, Lomba Kreatif Cakraningrat, Pidato Bahasa Madura, Sekabupaten Bangkalan, tahun 2000 Pak Lekor. Langkong Timen ngereng asarang moci sokor Allah subhanahu wa ta'ala seampun apareng rahmat kalaban kanikmatan saing ke panjenengan sadeja sareng abdina bisa kompol era samangken. Salawat sareng salam koma ke eatorakia dak keajunan baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu saabdina moljaki Indonesia paneka kenal teti negara sesoki sarang budaya seluar biasa. Dari Sabang kantos Merauke ebeng sebeng daerah paneka ketuan barisan budaya seunik kalaban memikat. Khusus epon budaya sebedai Kabupaten Bangkalan. Mulai dari bahasa Maturanna, tari, musik, kelampi adat, kalaban daerah. Satejana paneka perlu ejaga abdina sarang panjenengan sateja. Namong perlu panjenengan sateja kawanenge zaman globalisasi kalaban modernisasi semangken budaya lokal mulai tinggal lagi. Dari Kak Dinto pemajuan kebudayaan paneka kerana ceparlona.
Paneka benekeng perkara ajaga barisan budaya tapi juga memacuaki budaya Madura. Male sajalan sarang kaodian masyarakat samangken kalaban ebakto sebekal datang. Pemajuan kebudayaan paneka upaya mesti aki cek budaya Madura bisa terus odi tora kembang. Bedebenya cema-cema seni budaya Bengkalan mulai dari kerapan sape sono, rokatase, kejung, kalaban seni lainnya tak bisa abdina sebulaki satejena. Kaangkui abujutaki pemajuan kebudayaan paneka saestona bedapan sapanapan hal separlo ekalako tor ejaga. Situng pendidikan dan sosialisasi, pendidikan budaya Madura kotu mulai dari kikana. Kurikulum sekolahan perlu memasuki pengajaran budaya lokal, kalaban nasional. Samelan Kak Dinto, ekstrakurikuler akadi sanggar tari, musik tradisional, sareng polkompolan seni kotu edukung. Saing ke Parangoda Madura khususnya pon Bengkalan, oneng sareng budaya netibi. Sekedua, dukungan de para seniman kalaban budayawan. Pemerintah sarang masyarakat perlu marangi dukungan de para seniman kalaban budayawan dalam bentuk penghargaan, penggalian, obeng, juga fasilitas lainnya. Seketelo, pemanfaatan teknologi. Zaman digital semangken teknologi juga bisa memajuaki kebudayaan. Mulai dari dokumentasi digital, aplikasi edukasi budaya, sarang promosi lewat media sosial. Sekeempat, kolaborasi sarang para rabus abdina muljaki cukup sagadin to pamator dari abdina manabi beda torator seorang parcuke nyona sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan peserta nomor urut 26. Dengan catatan waktu 5 menit 4 detik. Untuk peserta selanjutnya kami panggil nomor 27. Atas nama Lulu Atul Mufidah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa binabihi ba'da amma ba'du. Sepetan kaula amul jakin Bapak Bupati Kabupaten Bangkalan tak ngurangi rasa hormat de satu jenah aparat pemerintah sepetan kaula tadimi. Bencukenan para panitia penyelenggara lomba pidato Kadinto sepetan kaula amul jakin. Para bapak, para ibu, cukan para rabu sepetan kaula amul jakin. Amo cisokor keajunan Allah Subhanahu wa taala. Seampun apareng rahmat sareng hidayah. Sekadimah kaula sareng pada ajunan yareh mangken parengi sehat wal afiat. Saengke para rabu seteja bisa areng-sareng neng papangkian. Kaangkuy ngarami aki beden acara Kak Dinto. Salawat sareng salam moga tetap aturakinna
dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kaulah sareng pada ajunan yang kepa ummata dari dunia sareng akhirat. Amin Allahumma. Para rabu saya peten kaulah amol jaakin, bedena peten kaulah kaadin to, ngatorakin nah pidato, saya pulang-pulang pun, parlona aja ke kebudayaan ceman semangken. Semangken kaadin to, corak melarat, saya teraja ke bedena budaya, si ampun bentuk, atau si ampun kasuhur nang kota Bengkalan. Ana pemisah kaadin to. Engki mon orang lambek na, mon amain neka, amain leker, selodor, congklak, teken-teken, bensa lain na. Para bapak ibu, tore, lah sambiki ngiki ota besambiker meker. Mon nakan aja man semangken neka, mon amain napa? Pasera badaoneng. Mon nakan aja man semangken neka, Pak, Bu, mon amain TikTok, game, YouTube, bensa lainnya. Suruh aja ke budaya, kita bisa. Suruh nemu, kita nemu Bapak Ibu. Engki napa engki? Para rabu sebutan kaula amul jakin dari budaya kesenian otak adat. Cuman semangkin neka, ampun susah semangki contoh neka ki. Kaula sampai nyareh nang buku pesematura. Budaya sebeda neng matura iki paneka budaya mamaca. Budaya Kak Dinto, budaya saya kesenengin bi orang sesepuh. Budaya neka biasanya beda neng acara manten. Budaya neka pun lah bentuk buku, cuman sekoni orang sesepuh saya bisa ngerti dek budaya neka. Nah kana ngude lalu alerek sekali dek budaya neka. Anak pemisah Kak Dinto Bapak Ibu. Pasira pada oning, polena budaya neka tak noroin perkembangan cuman, napan pole cuman makin lah depak cuman serba internet. Dari Kak Dinto beten kaulah ngarep dek para sesepuh otabeh para budayawan, cek ngarep supaya perkembang akin adat neka ki. Kalaben abri pangaonengan dan akan ngude. Pola kalau bencara Kak Dinto bisa binakan ngude sareng para nakan ngude Bengkalan lainnya bisa kembangakin kalabet nyebarakin de internet. Mun benina kana ngude senrosakin pasera Bapak Ibu. Sebelum kaula natop pidato kaula Kak Dinto, kaula apareng pantun Bapak Ibu. Entar ke pasar melet kula. Molena mangki paherto. Cukup saka Dinto pidato kaula. Moga-moga bisa mangki nang lain bekto. Saka Dinto tor ato saya bisa peten kaula atorakin nyoon sapora saya tadi batas epon manabi bade kelopotan dalam tetabuan kaula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil dengan peserta nomor 28 atas nama Nurul Lailiah. Untuk peserta yang dari nomor 27 tadi catatan waktu 5 menit 10 detik. Inilah penampilan peserta dengan nomor 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur wa 'alan nabi syakur wa 'ala alihi wa sahbihi sabur. Amma ba'du. Dewan juri seabtina hormatin ben seemulja akih sareng Allah. Benda kasataja cakancah cakraningrat kreatif festival Bengkalan seabtinah banggakan.
Ngereng areng sareng amoci sokor de ka Allah Subhanahu wa taala seka dimah se ampon aparing rahmat de abdina sareng pancendengan sedaja sengke abdina sareng pancendengan sedaja bisa apol kompol ing dalam rangka Cakraningrat Kreatif Festival Bengkalan. Ngereng amoci sokor de ka Allah Subhanahu wa taala seka dimah se ampon aparing rahmat de abdina sareng pancendengan sedaja sengke abdina sareng pancendengan sedaja bisa apol kompol ing dalam rangka Cakraningrat Kreatif Festival. Tak lupa juga solawat sareng salam moga-moga tetap yaku ngakih dak jungjungan nah abdina engki kak dintoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semulja. Setetih suri taulatan bagi umat ban semoga abdina sareng pancendengan sedaja ngaoleh syafaat ban selamat neng etunya ban akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin seabdinah muljaaki. Kabupaten Bangkalan searopa akih salah situngah kabupaten sebede matur. Seka dimah abdinah sareng pancendengan sedaja kotuh ngaoningin bancek sampai lopah dek ke kebudayaan sebede Bangkalan. Ngereng arang sarang memajukan kebudayaan Bangkalan kak dintoh langkong-langkong dek kepara dek ngudeteh cuman semangkin. Seampon korang dalam alastariaki kebudayaan. Teti katipon apa cara kebudayaan cek sampai popos otaba musnah. Ngereng arang sarang memajukan kebudayaan maturah sebede Bangkalan panika. Karena ning Bangkalan akaduan banyak macam-macam kebudayaan ban abdinah sareng cakanca kotuh ngaoningin bancek sampai lopah dek ke kebudayaan. Minangka dari kak dinto tore simak penjelasan nah abdinah. Hadirin seabdinah muljaaki. Abdinah sareng pancendengan sedaja tak bakal rogi dengan nang Bangkalan. Karena ning Bangkalan agaduan banyak keunikan. Bangkalan ampun le terkenal kalaban kota wisata ban kuliner. Akati contoh Bangkalan agaduan jembatan Suramadu ning kabupaten lain. Agaduan selain nikah Bangkalan juga ampun le terkenal agaduan banyak wisata religi. Salah situ yang kikak dintoh akati Masjid Syekhona Hulil. Semestena kula sareng pancendengan sedaja ampon lastari entar dak tempat kisaki. Engke punten. Abdina sareng pancendengan sedaja tak bakal rogi dengan nang Bangkalan. Karena Bangkalan cukan agaduan wisata alam sareng wisata kuliner. Napa boleh mun masalah belanja terutama bagi nadat ngudet tenang Bangkalan serba bedeh karena Bangkalan semakin ampun tak jauh bideh mun masalah pusat belanja sareng fasilitas. Dadi tore arang sareng abdinah sareng pancendengan sedaja pemajuaki ban kembangaki Bangkalan kak dintoh sopaja dadi kota terkenal ban kesendengin sareng orang luar. Tapi kula sareng pancendengan sedaja juga tak oleh lepah dek kebudaya ban tradisi sebede Bangkalan. Beni kun cuma oning budaya barat, tapi budaya maturan juga harus oning. Lebih cuman semangkin, lebih senang dek cara pengakuan nah orang barat. Akati contoh rasa pemunlok ketat tembing selajah tak rasa pe teerenah mun tak seblak burger mie gacuan tak teer mah mun tak es tibrik mun tak mixu es boba tak nginu mah pas eta konsero teer deonde tetel kudu telah kocor tenggeng. Aduh, tak poron sama sekali. Napa boleh cuman semangken osom TikTok, Facebook, Instagram, beni ekuna aki keangkui hal bermanfaat. Akati contoh nyebaraki kebudayaan sebede Bangkalan. Tapi ekuna aki keangkui TikTok, ewar luar aget joget tele tak kodungan. Kadang pengkir jalan sampai tandi rasa todu sama sekali. Mungkin abunten.
Teti tore abdina sarang pancenengan seteja setetih datmu detah matura terutama sebade Bengkalan tore pemajuaki ben kembangaki sepaja bisa kota Bengkalan bisa kenal sarang orang luar. Abdina sarang pancenengan seteja kotuh bangga bisa tetih dari bagian datmu detah Bengkalan. Karena pun kemajuan Bengkalan Kak Dinto tergantung dari datmu datenah saya bekal tetih penerusanna. Para hadirin saya abdinah muljaki. Ampun cukup saya Kak Dinto sebisa abdinah sampai yakin korang lebih nah abdinah nyon seporah saya tak batas. Ke toko swalayan ngobengi koran, ngobengi dasi sarang kocanah mun pancenengan estoh de Bengkalan tore jaga tradisi ben budayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan nomor urut 28 dengan catatan waktu 6 menit 34 detik. Untuk peserta selanjutnya saya panggil nomor 29 atas nama Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Semoljah, satajah alim, satajah ulama, satajah rabu sepoenom, satajah juri, atuan pidato sepada cimejet nekah, alengki eka dinto tempat. Tada okarah sepaling epas, sebisa makeleh okarah besah pamator, dalam ngabi diator, kacebenah moci syukur da ajunan epon, Gusteh Allah subhanahu wa ta'ala. Seamor pecekeh, seampon tak kabilang banyak epon, apareng kabungaan, tor kaniseran. Mongku abtinah ajunan, kantos abtinah ajunan, bisa alengki tor atapangki eka dinto tempat. Cukenan, solawat sarang salam, kaator da junjungan Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminangka panoten abtinah sarang ajunan sateja, anu cucelan seiridoi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaban arepan, malarmoka, abtinah sarang ajunan sateja, kenging tetepah kengingah syafaat dari tunyah kantos akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para rabu si abtina muljaki. Zaman semangken, zaman sekadimah pemajuan teknologi, ampon tak bisa bentuk. Banyak para enom si ampon ngabasani apatih teknologi namongan hal kadinto tak bisa tay sarangi kalaban ngabasani panapah kebudayaan daerah epon. Para rabu si abtina muljaki. Abtina ngolatin dalam pokok pikiran kebudayaan daerah saya singkat PPKD Kabupaten Bengkalan Kadinto. Beda catatan olahraga tradisional engki paneka selodor. Dek cakanca saya beda Kadinto ngaonengki selodor. Oning satu jeki dek ke olahraga selodor. Para rabu si abtina muljaki. Zaman semangken banyak para enom selebih senang amainan EHP. Katempeng alang kengaki da kebudayaan tradisional si akati selodor. Para enom aromasah lebih saya manabi amain handphone. Menangkah dari kadinto semangken tugas dari abtina sarang ajunan sateja. Para enom alang kengaki kebudayaan daerah. Ngereng pada arang sarang abalih pole senang do olahraga
tradisional engki kadinto selodor. Sekadinto pemator dari Abtina. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penampilan dari peserta 29. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 30. Inayatur Romadoni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sepadan kaulah hormati dak setajenah para juri bentalo pacukan dak cakancah dalam sitong perjuangan are semangkin. Pertama epon ngereng areng sareng kaulah sareng panjenengan puji asokor atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kaulah sareng sampean sedaja bisa aki pangki dalam kenangan saya insyaallah penuh barokah ini. Amin amin Allahumma. Kedua kali epon salawat dan salam semoga tetap akhiri curah atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nengka dimah beliau lastare modut kaulah sareng sampean sedaja dari zaman kebuduan dak zaman sepenter are semangken dalam ilmu pengetahuan yakni iman dan Islam. Berenah kaulah nengka dinto keangkui nyampe aki pidato seatema aki arabat basah ajagah tengka. Manabi adabu tentang kebudayaan tantonah kaulah sareng sampean sedaja la ampon ngaonenge. Indonesia neka kenal kalaban macam-macam ragam suku bangsa. Bede banyak macam suku bangsa neng Indonesia neka. Sehingga melanah dari sekadinto neng Indonesia neka terbentuk banyak macam-macam budaya ada bida. Kebudayaan engki paneka aropaki mutiara sekotu kaulah sareng panjenengan sateja jaga tor era beti. Anapa? Karena kebudayaan neka agaduan perjalanan selanceng tor perjuangan sebre. Engki napa engki? Bangkalan neka aropaki jalan keluar masuk oreng lebat jembatan Suramadu. Engki paneka jembatan sudah di jalan jembar kemajuan nah bangsa Madura neka. Bandeng samping kaneka jak sampai kelopain. Kabupaten Bangkalan neka akeduan banyak neka andep asor. Engki napa engki? Para hadirin rahimakumullah. Neng zaman semangken Bangkalan neka semakin are neka tambah agabayan kabater. Anapa? Markena na kana ngode semangken kebenyaan seh tak oneng de abesa. Manabi penting aki sareng zaman selambe ben semangken neka Bangkalan neka sempet agabayan kridu media sosial. Markena napa? Markena carok sebedah neng salah sitongah disah Bangkalan. Tapeh anenah nengkadin toh para hadirin carok setak saya neka yang jadi tradisi kebudayaan sarang orang luar Bangkalan neka. Nyon tolong dek sedajenah para rabu cek sampai salah ngerti aki keima bedanah lambe neka sepercarokan selambek sarang sejaman semangkin. Para rabu sesangat badan kaulah amul jaki.
Jati dirina bangsa Indonesia nikah banyak sing utama aki nikah bahasa se alos tos tengka adep asor sebecek. Akadi contoh kaula sareng panjenengan nak kana ngode nikah benyan apa punten apa ki didik se abasa kering sepona. Benyan apa didik? Angki banyak mana bisa monduk, bahkan saya monduk nikah ki bersita abasa engki kan engki napa engki. Jadi nengka dinto cuman nikah kaulah nikah terus semerengah orang luar bangsa bekalan nikah ada budak nikah. Manabi tero onengah keraban sape enterah sampean ke Bengkalan. Manabi tero kenalah kalaban rokat ban betek enterah sampean ke Bengkalan. Ban manabi asan tingah tero asan tingah sarang orang sia keduan andep asor se alus enterah sampean ke Bengkalan. Mungkin sebelum pidato nikah kaulah tutup ngiring kula tero anyanya sekecek ki. Lirsa aler lirsa aler aler alerku lirsa aler lirsa aler aler alerku serane kakak se andi tarnya leng celeng lebe buana serane kakak se andi anak leng celeng sedek nekaro bena manok ko terlek nongko pereng monso morah bebena nangka tane serale de orang lain mana bikula keduan tika lirsa aler lirsa aler aler alerku lirsa aler lirsa aler aler alerku. Mungkin cukup sekak dintoh pidato sebisa kaulah ngaturaki kurang lebihna kaulah nyaon sapora ihdinas siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penampilan dari peserta 30 dengan waktu 6 menit 50 detik. Selanjutnya kami panggil Pak. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqna min dzakarin wa untha wa ja'alana syu'uban wa syarafan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sindaki wal wafa. Amma ba'du. Semolja seteja alim, seteja ulama, seteja para rabu sepo enom, seteja para juri atuan pidato sepadah cimecit nekah alengki eka dintoh tempat. Tada okarah sepaleng epas, sebisa makeleh okarah pesah pamator. Edalem ngapiti ator kecapenah moci syokor da ajunan epon kustah Allah subhanahu wa ta'ala. Seamor pecekeh, seampon tak kebilang benya epon apareng kepungaan tor kaneseran. Mongkuh abtina ajunan, kantos abtina ajunan bisa alengki tor atapangki eka dinto tempat. Kalaban kebadaan cuma perbengkalian dalam lalampaan atuan pidato seepetiaki sareng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalan. Cukenan
Salawat sareng salam kaator dak cuncungan kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminangkah panutan abdinah sareng ajunan sedaja. Anocuh jalan seeridoi Allah Subhanahu wa taala. Kalaban arban malar mokah abdinah sareng ajunan sedaja tetepah kenging syafaat dari dunya kantos akhirat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para rabu si abdina muljaakin. Sebelumah nyon eti kinto matur pantun. Kesampang mele sepatu, mele etek kesor peja. Tak kempang norok pidatu, ateh ngetek keng ejek aja. Para rabu si abdina muljaakin. Ceman semangken, ceman sekadimah pemajuan teknologi ampun tak bisa pentung. Banyak para enom si ampun ngebesenin apeti teknologi. Namungan hal kak dinto tak sarengin kalaban ngebesenin panapah kebudayaan daerah epon. Abdina ngolatin dalam pokok pikiran kebudayaan daerah singkat PPKD Kabupaten Bengkalan. Badah catatan teknologi tradisional Bengkalan si anyamah kilisan. Panapah oning cakancah dek kakilisan. Oning ki. Engki kilisan kadinto alat seperti maancor. Bisa maancor jagung, arta, oto beberes. Nang are semangken kilisan kadinto ampon lae tinaakin sareng masyarakat. Katipon panapah bisa penekah engki kinto minangkah sebab dari pemajuan teknologi. Masyarakat atinaakin kilisan sebab abati mesin kaangkuy maancor jagung, arta, oto, ban beres. Para rabu si abdina muljaakin. Ngereng abdina sareng ajunan sedaja jak sampai atingkalakin kebudayaan tradisional sesaya si akati perpesan Madura engki punten. Ngereng areng sareng pada alang kengakin perpesan engki punten Madura khusus epon Kabupaten Bengkalan. Sekadintoh pemator manabi bedah motor merah tak langkong cek pemua aki besek. Manabi bedah pamator sesala tak langkong cek pamasuk aki ke dalam ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari peserta 31. Selanjutnya kami panggil peserta 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para dewan juri seabdina amol jaaki, para bapak, para ibu, sareng pamirsa seabdina amol jaaki. Ngereng ngocuaki sokor keajunan Allah Subhanahu wa taala, seampun apareng rahmat sareng hidayah, seka dimah beten kaula sareng panjenengan sateja, parenge kasayan sehat walafiat. Kantos para rabu sateja kengeng areng sareng dalam papangkian aremangken. Solawat tor salam
ngereng ator akih da ajuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si abekta beden kaula sareng panjenengan sateja da jalan seloros. Nyoon eti da para rabu sateja ngator akih pidato si ampul memajukan kebudayaan Kabupaten Bengkalan. Para rabu se abdina amol jaki Bengkalan engki panea kabupaten se paling bere ematura. Awal molana ketuan arte epon engki paneka Bengkah Laan. Se epon tu dari setong legenda kek lesap. Se kantos semakin sebut Bengkalan. Bengkalan agetuan budaya si acem-acem ben anilai tengki. Akati seni tari, seni musik, seni rupa, ben adet istiadat seepiara sareng masyarakat Bengkalan. Kebudayaan Madura Bengkalan kengeng warisan dari leluhur sekotu EPRT, epiara, ben kembang aki keangkui da generasi sebekal datang. Pramila dari kadintoh beten kaula sareng panjenengan sateja kotu ngelampaaki upaya-upaya dalam memajukan kebudayaan Kabupaten Bengkalan. Para rabu se abdina amol jaaki memajukan kebudayaan Kabupaten Bengkalan tantonah tak manfaat de pelestarian warisan budaya bisaos. Namong juga bisa awujud aki akembang aki mendorongkan tumbuhna ekonomi kreatif sakobengah. Industri kreatif berbasis kebudayaan akadi pariwisata, kerajinan, kuliner bisa tetih sumber penghasilan dek masyarakat ben bisa memajukan kesejahteraan masyarakat. Pramila dari kadintoh dukungan dari pemerintah Bengkalan ben kerjasama sareng pihak-pihak eka parlo sopaje bisa awujud aki Kabupaten Bengkalan bisa lebih maju ben makmur lebet pemajuan kebudayaan. Para rabu se abdinah amol jaaki cokop sakadintoh pamator beden kaula manabi bedator ator sekorang perjuga tak sontuk dek pengkalian tak langkongnya ona sapora se tada batese. Malarmo ke sisa konek paneka bisa tetiah banyak pengguna nah dek beden kaula sarang pancinengan sateja. Kacepot gula merah salah lopot nyoon sapora. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peserta nomor 32 dengan waktu 4 menit 38 detik. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya kami panggil peserta nomor 33. Ini merupakan peserta terakhir. Selanjutnya Dewan juri akan melakukan sidang. Silakan peserta nomor 33 untuk naik ke panggung. Atas nama Wulan Suci Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Amma ba'du. Semolja Dewan Juri, semolja Bapak Ibu sareng cakanca si pada akor torpar juga. Ngereng ngoncungaki sokor da ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben Allah Subhanahu wa taala si ampon aparing rahmat sareng hidayah sekak dimah beten kaula sareng panjenengan sedaja eare mangken bisa akompol dalam keadaan sehat wal afiat. Kantos para rabu sedaja ngereng areng sareng dalam papangkian eare mangken dalam arabui lomba pidato. Salawat sareng salam ngereng atoraki da ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ampon abekta beten kaula sedaja dek jalan seloros. Dewan Juri si beten kaula muljaaki maksud sareng tujuan papangkian eare mangken engki kak dinto beten kaula bekal ngatoraki pidato si abul ompul budaja tanggung jawab generasi ngangodeteun. Mature aropa aki polo si beragama. Senyebar dari 4 kabupaten engki kak dinto Kabupaten Bengkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Khususnya seebede Kabupaten Bengkalan. Budaja aropa aki tante pengenal. Tanpa budaja, bangsa tak kenal sareng dunia luar. Bengkalan banyak budaja-budaja si ampon ielangaki. Akati budaja teratar. Budaja teratar biasana beda aki are-are sebagus otabe bulan-bulan sesae. Akati bulan Situng Muharram. Sebiasa kenal tahun baru Islam. Biasana neng Bengkalan abeti tajin petis se artena nyelameti bulan se sebut tahun baru Islam kak dinto. Laju tajin petis kak dinto ea teraki kata tangke bentan teretan sesemak. Dalam era modern budaja teratur kak dinto ampun jarang beda aki neng kota Bengkalan. Ampun jarang tak mangki para ngangodeten teratur kata tangke bentan teretan sesemak. Dewan Juri si beten kaula mulja aki budaja teratur aropa aki ciri khas masyarakat Madura. Seperti ngekat taleh silaturahmi. Melana dari kak dinto, para ngagodeten kotu tetep ngelestari aki budaja teratur kak dinto sopaja tetep langgeng. Cokop sakak dinto pamator beden kaula manabi bedetor ator sekorang parcuken nyoona sapora setade betesah. Moga-moga sisakoni sakadinto ampon deti manfaat kapanjenengan sedaja. Entar ke pasar melebuje. Bujena asen nyaman rasana. Bangsa tanpa budaja akati kapal tanpa nahkodana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah. Terima kasih kepada peserta nomor 33. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penampilan dari seluruh peserta Lomba Pidato Bahasa Madura tingkat SMP sederajat. Kami mohon kepada para peserta untuk terlebih dahulu jangan pulang terlebih dahulu karena sesaat lagi juri akan melakukan sidang dan langsung akan mengumumkan pemenang Lomba Pidato Bahasa Madura ini. Dan setelah pengumuman pemenang langsung dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Silakan kepada Dewan Juri untuk melakukan sidang di ruang Kabid Kebudayaan. Sambil lalu menunggu Dewan Juri sidang, silakan pada Sanggar Tarara
untuk menghibur para peserta dan Bapak Ibu